ki khubor ka bate se TV. Lawan Rashapi da ka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129 51198 or 96129 51298. Hanong ba Shalong ka jingshong shit football ka long ka bajur bha namar ba kinong kershan ki yang lain banyo tiket offline nakabenta ka jingile ka semi final hapadang ka Shalong lajong percaya ka North East United kabanlong ha ka apun riu terik unailar alja apsau ha ka por sanchiteng baji janmien ha ka sngining kong ka apun riu terik ubnai nailar ha JN Stadium Pulo wala ki jaka di tiket ha Box Office Golf Club ha Electronic Center ha Police Bazaar mat ha Shalong Cafe ha Lai Mkhra kilabu ban pli ha kapor RBJ menski ha ka apsau terik unailar kinong kershan kila yang lain nadu kapor PRBJ menta ka step da ka basha yo slap ha ka jingkerman banyo ya ki tiket dan ru ki pawan nadu ki jaka ba kham jangai klem ka bam gadi tang namar ban be ma yang lain banyo kham chkhmat ka jing khmilinti ka nang kiyo na ka benta ka jing khun ka bal ap khmilinti ba ha padang ka Shalong Lajong FC persha ka North East United FC Kalau tulis tiket. Yang orang muda yo kom sasat tadi tak bawa air kawan. Absen tak kawan. Berwen ong tadi baru kami saya telah yang kami sebut umpur punya tiket keluar. Wan yang lain bersiap kan. Nanti kalau mil ada flight malah tu si ba you kan ba you ba ajong pas long ajong dan flight lepas tu kan tiket. Antar yang balik guys dia tempat kira nak saya dia satu sini dan flight nak dah. Ang ba kemudian ada flight ang menen mentah lah saya lah si menen malah kam keluar gitu. Book online apa like online tang sau san ni dulu ada upload online dulu. Ngasa ada senyap. Ajang itu bang belah ayo teh lah yang warna ni. Apa belah? Warna du sipit apa bitik buat tiket deh. Warna pam dah. Semua duit RBJ dan dia isu lah buat PK. Dan belum tak ada kau double kau single. Dia nak ya kata tiket balik ni, no, bah kat ni, makan pakai ke berkoi, jadi channel koi. Tapi ulan, tadu ulan ni lejong. Kalau kata ke jingke, bah kat ni kata ni, ini ke baksha kat tu, dan jingke isu ni. Strong sport, but punya ya kan orang kami kan ni. Kalau kata kita,
lo ya tiket. Babak lain palat. Pi kan apa je Pak? Newsting. Newsting. Nai. Ngasa korfling kata newsting apa isu lain. Aita. Sim jeng era. Hai. Cái của phân long thì phân nó đụng nhiều bữa cái này cái bạch là giòn.